Rejima Irane bis sal girtigeh biser heşt çalakvanın kelke parezgeha kirmaşane de sepant. Peka raporen belav bui, heşt velatien kurd embinaven Yasin İzemi, Moin Kudadadi, Yasin Şehsevar, Ferit Muradi, Yasin Remezanizade in helke bajare civan roye, u Hemin Palani, Urfan Muradi u Peyman Babai in helke serpila zehawe, bi tohmeta endameti li girupen dijber. Ji aliyetaya yek adadgeha inkilaba rejime li bajare kirmaşane ve, her yek 2 sal u 6 hevgirtigeh bi serdahatine sepandin, u pişti nerizayeti nişandana wan li derhek ve sizaya sepandi, ji aliyetaya çardeya dadgeha. Pede çone, ev size hatiyere kirin. Ev çalakvanen olili sala 1400 roji de hatibune binçav kirin, u pişti du heyvan bidanina barımte, bi avaye demki hatibune azar kirin, u live dawiye boci bice kirina sizaya sepandi hatine bangeş kirin.